murakoze. Sawa se makuru. Meza. Tuye. Cyane. Cyane. Mukuru ninde? Turangana bela. Murangana. Nka shopping ese ko mbona mwambaye neza cyane. Shana amaduka atandukanye. Niko aka aka gift. Iya, nagari gift. Nagari gift. Kwisa nk'ari gift. Aho pira nagari gift. Nsirimba binaki bitwaye witwa nde? Twa Joy. Joy. Izina ryiza. Murakoze. Umanje gutanga ruswa ku mana se. Oya. Niko nisanze. Rateweho gute? Jessica. Jessica. Ukora iki Jessica? Ndasuka. Ndasuka. Wewe ukora muri salon kwa? Ya. Ni mpamvu ndi kubona uri nyircyangwe. Mbona no hejuru se agakwafi kari gukeba. Ave. None sirata. Ntago nayo nayibonye dore nawe ndi kubona ufite akantu kasamaje. Nuko nyine kameze kabisa. None se ese hari isoko baguriramo size nk'izi? Shana nzi kabisa nayo nwamenye uzandangire ngiye kongerera. Koko nahuze. Naho nzi ndi kubona uko umeze bibaye. Oya. Ndenda kubyibuha amani uri kubona amapantaro. Yewe nta kintu kirimo. Usibye ko hejuru harimo de France ariko hasi ukuntu mwambaye biragaragaye yuko nyine muri imanga ko mwese mwambaye boyfriend. Nyine oya nuko dukunda imyenda imeze kimwe twese nuko nyine nuko dukunda ibintu bimwe tu. Ese ni wowe wamwiganye kwambara boyfriend nk'izi? Happy. Twese niko twisanze. Wiganye undi ninde? Shanawe. Nawe? Nawe. Sinzi impamvu utamwiganye kwambara nk'uko yambaye hejuru. Happy ntabwo tujya twigana. None se wowe kuki utambaye amaherena basi? Njye nawe yanyambara. Ni wowe wamugira inama yo kutipfumuza? Ndarenga. Okay, none se ugaragara nk'umujene. Ese kugaragara nk'umunyafranga usoje vuba cyangwa urakiga? Yego konsoje vuba kabisa. Usoje vuba. Ugaragara nk'umuntu ufite amafaranga ibifaranga byinshi. Cyatara cy'amahanga ndarenga. Ahubwo uyafite mvungurireho nari ibindi ushaka. Nose ese kuno tuntu twari twiza habaga kote reba n'inzara wajyanishije ubundi ninde muntu yakumutive kugira ngo ujye uhuru ukiye gutya? Ndi umufashion mu buzima busanzwe. Umufashion? Niyo mpamvu ndi kubona uri umusirimu gutya. Oya, ntabwo ubusirimu ari burimo ariko mba ngomba nyine kugira mutuntu. Gusa uko biri kose urasa n'aba banyamugi turi kureba. Aya ntabwo nsa nawe byorerere abantu bari hano rwanana bakabaka ntabwo ndi mu gatsinzi no nakagenda. None se by the way ese umunsi nk'uyu nguyu uri kubona gute? Cyane mwiza. Twaje gushyigikira umuhungu wacu ajya mwita Yoe Bogari. Ufana igikoko? Ntabwo umufana biri deep ariko nanone sinaramwanga. None se ako kantu ka deep ukaritse ukabyemeza gatanu ko kandi? Ndamufana igikoko cyacu kabisa intare ya Kigali ndayifana. Yoe Bogari watangiye kumufana ryari? Cha Bogari nabafaniye kera. Kuva kera ngiye nakundaga content ze kabisa. Hari kontari hari nka movie Yoe Bogari ajya gushwanyaguza ukumvira gukomye basi. Ngiye kwa kubora we yipampa nk'igikoko kabisa ndaseka imbavuzi kandi Okay, there. Jessica, ajyane Jessica. Okay, Jessica, umunsi nk'uyu nguyu urabubona gute? Ni neza kabisa. Ni fresh. Ya. Usanzwe uri umufana w'igikoko? Yego. Cyane. Watangiye gufana igikoko ryari? Igihe namumenyeye kuva yashize igihe kinini cyane. Mbwira aba content creator batanu hano mu Rwanda wemera bari kuzamuka. Bamwita uwa mbere bamwita Sam Speech. Na Ira. Undi bamwita Ira Challenge n'undi bita Moise. Kubera iki udahereye kuri Yoe Bogari? Bogari se bari kuzamuka. Yarenze kuzamuka. Warumbwiye bangaye batatu ni bangaye? Warumaze kumbwira batatu. Muri batanu ni batatu. Muri batanu nari musabye. Nabo gusa. Okay. Ataweho wambwira abastari bakomeye wemera hano mu Rwanda? Abastari bakomeye mu bijyanye n'iki se? Abastari industry social media pfa kubura umusani nyine tu hano muri social media. Okay. Wambe ngiye mfana manzi bita Kenike Shot. Nkafana umubebi none niwe nyine nka respect ihagije no mu babebi bose bateye mu Rwanda ariwe bita Muyango. Nkafana sundi nindera. Aba nibo badanje. Nibo badanje.
Okay. Nose wewe mu buzima busanzwe hari urubuga ugira ushyiraho ibintu byawe ko nyine nduzi n'umuntu ushobora kuba wajyara kuri social media abantu bakagukunda umunsi umwe ukaba wujuje views ibihumbi M. Ndakubajeje. For sure. Ntago zageramo kabisa. Ariko n'ukuntu ndi kubona ukuntu we uparitse ndeka nigane iriya mvugo yaba ari abasani ukuntu uba uparitse biragaragara nkaho wakubita ball kirari boostinze ikagira views M byibye. Ubwo rero niba bikurikirana izo yemo nzibona. Nundi bwo byabaye kuko twahuje. Nta kibazo kabisa mbere murakoze. Uvuga amahirwe nagize kuba nahuye nawe. Ahubwo ubwo n'icyo wagize amahirwe wese ubwo nimba ngiye kwitangira byizeyemo. Urumva? Okay. Ariko wenda ingese ubwa mbere mbonye. Yego. None se ubundi nuruhe rubuga ukoresha ku buryo umuntu wari wese ari kutwumva yanyarukira akakureba? Ni TikTok na IG. TikTok na IG nizikoresha? Yego. Umuntu yasacingamo gute? Joy kabisa. Joy. Abantu mwese muri kutureba mugende kuri IG cyangwa se TikTok musacingemo Joy muhite mubona uyu mwari mumukorere follow none se kubera iki utashyize umutima mu kuba wa creating channel YouTube? Oya YouTube sendashyira iki? Sindi umu content creator, sindi umuhanzi si nyine nashyira iki se? Nanjye nkajya gusetsa abantu, sindi no mu comedy. None se kubera iki utakishyira mu industry isetsa? Ntabwo nabibasha. Nose base kuba wakora content yo kugira inama abantu uyo nawe washobora. Inama kandi urumva boro byo kugira umuntu inama bisaba kuba nyine ufitemo experience kandi nyine ngiye ntabwo nabibasha kugira umuntu inama kabisa cyeka turi kumwe gutyo kambwa ati ngiye mfite iki kibazo mugira inama kandi nabwo nguruka ntazi ngo bivuye Natajeze wowe kubera iki wakuza amahitamo yo kwisanga uri muri salo? Nyisoza kwiga umva nyine ngiye nasoje no muri boro wize se? Yego nibyo nize. Nasoje mbikunda nene natangiye no kubikora narabyiga nyine ngerageza nyine umupeti urumva rero nyine nahise mpitamo kujya kubyiga. Ariko uragaragara umuntu ushobora kuba ufite ubwenge. Wasanga ari ibyo ntabwo mbizi. Ukimara kwisanga nyine wambara ibyangwe ukaberwa wese wiyumva gute? Ntabwo ibyo bintu ndabimenya ko nambara nkaberwa. Aho rero ngenda kubwira urambara ukaberwa. Urakoze cyane. Simbona unaseka neza se? Urakoze. Bakugana Jesse. Seka tubirebe. Murakoze. Okay. Mwakoze rero kubana ubundi nyine ngiye nitwa Asumanizo ariko imbuga zanjye zikoreshwa Time BTV. Sa YouTube ni Time BTV, IG ni Asumanizo na TikTok ni Asumanizo nkuko nyine nanjye nitwa Asumanizo. So mwakoze kubw'umwanya rero mwaduhaye ariko weho na rubuga ukoresha wenda ngo dushyireho brand yawe. Nanjye nkoresha IG na TikTok. Umuntu yasacinga gute? Jessica. Jessica. Yeah. Okay. Mwakoze kuduhereza tema yanyu. Nta kibazo. Namwe mwakoze. Okay.